Ombijere kambe noona kwase kigofira wewe abagizi banje abantera karuru ukunda byo muntebe ya bwa speaker ni baraganisa kubakora cyone cyubasika emyaka yona inama ro musomo mwakumana mumpaka ruiza kubategekaje wewe barenyabo yebore kisheje bare kutsinga karuru wewe bare kunda byo muntebe yo bwa speaker bisina ngaiza no nkewezo kaje ngahani mwebare kumpa karuko nkaka tanguhi kobuzima kakaruru kakagomere numanya ubitogo mukasa kumara tutwi ngazi yabagumera none utokureba ngo ni hano ihanga rifite cyo kumukasa imyaka ngahiyo ni yabizize muri uko mushitamwe no ko utwire uko utwire hena mana ne chifuba nenjo yoko shitamoshitameire butabebyo tokwenda kwisha fite cyo kihange ukaza hoko gamba yiburi bitugiburi kishisha yiburi kutsinga karuru hasa kora cyo gambe cyo takaza kufite ni wa hati kora cyo oyemere cyo ocyo Rwanda cyo no gume no gamba uburire niza gamba haruzawe niza gwagura aha guru aiba mbere ntamanyire yo kuzaru hatshaho gurumanya ababashesha bagura ababakoka abo nubo bashesha babire bari mu ntara barwane ntara bine fuwa barkwingana keje nkoni manye ni uno bundu no yera ko ngani ko kugira ngo imu mwizire muhisha mazaru hatate mazisikara makanda umeno gambo takate ino gambe ko kumugamba niza gamba bucima cyoro uhurire nangwa no mwana witkarishe yo ecyaragamba ko ocurikiza ure cyaraganda umprire ogunanga Julius Karhanga ogo warwampara ogo mushisha mwana karahti yatogo mwana ohurikiza cyaragamba banza rero ubundi hagagire byatukoroka ine msitsikire niza kumurikiza munonga hako babazize ngo ine mcyo nurungi muri niwo kukwatira ho kukwatira mwana umprire bakane segambere gihanga nyabarawe niza kurugambira aje munonga ogo rete mtenzo burunju takisha kugira kwa kandi ni watakahinduka kabako mushisha ndisho ogo abana bafite ikirebyo umprire kasanya ngo nemba nyine hariye mutubire cyo kugira cyo nane tukamante bereba ko biragenda umprire tata ureba eteke kagihanga iyo katunga gente benka banji dinire kunkani ndeba tene songa niza ujubasa abantu banje bagurumba korire ihanga narukora ninde abantu bari mbansima Abraham